Kwadwo Nkansa Owen emfa camera mebo NPP fooding Afia Schwarzenegger ebe ya jatim denidi Kwadwo Nkansa wokum nipa na woni na mofiri Abrawa Nkansa kra na mokrabo no wa dwendwen da so wa korensa e de ka kokum nipa na ni na mofiri setri die ni mo bi ni matema men na nwero ho da time amokoye poster se ma mi na wu no na NPP for pennyfo opa di matema ade nchi na minti mo so chew onyaminti Yamesha mchew onyaminti yebumisino mu moving to kwane ba NPP dia enye ni mo biom na se dan na samon ko na mu ntimi ne dia amon frɛ me masa asem na me dia me che dan na munya mo ho na monko ma me patan to kwano Afia Schwarzenegger munya ni bire no ntonche Kwadwo Nkansa Owen me mo asori asem enfa me entokwa mo ne dan na samu akun dan na samu afa Bible no ne mo kun Leviticus na NPP na mi wo mu no dan na samu evangelist dan na samu ma me no enyo no na general secretary e the JFK smako kamon tokwa munhwem na monko na Afia Schwarzenegger e the strong warning e the Kwadwo Nkansa Owen se wanya ne ntokwa na se ni beef na one ye maame dan na asamoa omo okuma munhwem no monko ntokwa no munye MPP din emfim na Afia Schwarzenegger chirimu se Kwadwo Nkansa Owen bu na ni gusu ye na adwen se o the MPP osono amanyokuo ni Patriotic Party amanyokuo no ebebe beef no mu dia ene ntokwa no ebe over no Kwadwo Nkansa Owen so amekasa wo ho na den na ekoso beef yi ye papa Steven Adum Chendua one ye maame dan na samwa na enya Kwadwo Nkansa Owen so abesoso ye from Dan Kwesi Prince daily view GH so mesero se nene da wo ba no subscribe wa share wa comment free baby o hwe free wo me notification bell no ye next episode no onsa atumi aka na before ebekọ ye nsem de so no wo ye company wo ye brands individual ankran adwuma ku apese wo advertise wo daily view GH kasa fidie so ye se bresa da age bo nyuma ho dawuro ton nyuma wo kasa fidie so ana se channel iso no fa your numbers na da screen so na name penifo marketing team no emo enkomo abusia yemna yensam ne so na nsani ne ana se few days ago ni a ye maame evangelist Dina Asamoah ene sofopani edema believers worship center ye papa Philadelphia de hekronkrono Steven Adum Che eduamode abani one ntokwa no entu ntwada unfra urade o ya antichrist ene me kase su dia fe wo o ya antichrist evangelist obey ogina MPP apostle rofa oyami Mesimunya ready amekame ta wo ba no a ya wegina MPP stage tonyom enti no me ma me nkrofo nto aba FM station na de bia wo gina sword eya gisi for na MPP for MPP for me anhweye ne wo mko wura saso meja MPP adbra me hu se ade we agu papa wo mi so penam se ya we ade agu papa tin so papa itin so yensi da odu fia no nya akata papa study jina yie ami hu me sa menyu oba sa the assembly ba browama wabadu se ni nyina wa yagu obema so telling you honestly kuru ansu gada for bia huna na wo the MPP ne be huna me cut your head, cut your chest. Seri. Kurukiya baba. Kurukurika. Kurukurika. Me na me kase Kwadwo Nkansa Owen so abeye ye maame dan na Samoa ho adwuma. Oba John masa asabema maame wei atasa maame wei kwasempanyin wei eni mu nu mwa pa bi ni asa sinim beifo asa kwase patim beifo kwadonto wei jai wei mese me ho tan na maame wo pa de me kam senan me ho feche 200 times when you maame papa tem what Ghana epenya mesemati ya maame wei ade na do chedua de ayo sa tete sa tim sa enanya ne no umpichi pa ho wuti radio so ana biato etamo se for the papa do chedua tem na do tinja wonu nyansa ntiwase a o so omu ade wanka se wade obi atem mese before esawia maame we ya se before timanyi maame we film anoma ntwire nsi nchen MPP become senan mumma kwani enso kesem se bi we market mu abon e fichire ko o de ensa ntwazo yade kagana o ye video na bo se Kwadwo Nkansa Owen drage MPP edin ewom echirimu se MPP osono manyoku ampam ye maame Dina Asamoah emfiri eye party ni mu a wanhwe ye kura 2028 abato no kura no ombe kura chen eye 2024 na no na Afia Schwarzenegger ehu ana o chirimu se we nya MPP we nya ndisi assembly ya da bi na Kwadwo Nkansa Owen afro na fofra enya MPP so obi kam na abakọ report na ma ubi a yen bobie yen kabio sa woni obi ku na woka na abakọ ka bi Philadelphia me da so ate mumpini nto ma me da chesente sa woni obi ku na so woka
na obekwa akọka bia uwie nkofre obi o Kwadwo Cancer Lewin me mo asori asa me fa me ho entokwa mo ne Dynasty Samuel Queen Dynasty Samuel fa Bible no ne mo ku Leviticus Corinthians Exodus wa emu bie ni wa NPP manifesto wom Lewin ekuo na wo mu no ekuo no aso ine yekuo sada mesumi ko na mu me friend NPP ena NPP na mi wo mu no Dynasty Samuel Evangelist Dynasty Samuel mami no enyo no na general secretary e the JFK NPP na mi afia mi wo mu no ye youth one your friend na bi wuti Dynasty Samuel wonya samie uku onye Samira Bawumia wadarimo Dynasty Samuel onka council of elders ho onka NEC members ho onye chairman ewo region bi madaroma smako kamo ntokwa amunhwem na monko Kwadwo Cancer Lewin emfa camera mebo NPP fooding me dinya me disro because unya bebo NPP fooding a na wo invite me any abronye e di abantokwa nim Mesram madaroma Mwana musumba num sobolo a eye musobolo eye mu kidney me am tuwe me nka ho ba mo ya na mo be freme na me deputy jollof be ka ho na abronye be ka ho a to kwa beje mo nsem madaroma baby a mujina ye estate mu ntokwa madaroma Dynasty Samuel onye Jona Jeku nkofo onye kofo ba onye dubo ahen onye eyi me papa Liu Mahama ba onye ba umienua ba madaroma time amokoye poster se maami na wu no na NPP from penny for na kamo be poster se maami na wu no na kamo beti dia tom penny for anim na akoto twede kane okoto twede kane ni ye chew ni ye dufu a mesraw me na me kan to kwa na mfa me ho obi da na sika no so be ri so bolo a meme modernity be mtipaye baby obi so be kwa kosum ni nyankopon mfa me ho de fa me ho ani se wo Kwadwo Cancer wo kum nipa na woni na mo fiye de fa me ho eni se wa korensa e de ka kokum nipa na ani na mo free na be wa dwen se wo de wa no e ba NPP so mu moving to kwani ba NPP dia enye ni mo biem se mu moving to kwani de ba NPP dia enye na maye de na mo biem eno de ni e be ye who is who na se Dynasty Samuel ko na mu ntimi ne dia ya madaroma mamu mfreme masa asenu na me die me che Dyna is just a fraction or a 1/100 of me madaroma munya mo hona monko ma me patanto kwa no ma me kebia bobia ma me patanto kwa ma me kebia mobia awon MPP foi yet opposition ni abede ni abreba edrion emma kotre korini meko na nya wadwene sapo nkyereni ye betemu fifiri e dia sembeba famana no nyu no pay dia me dey sorry so edana mi hu se enkofo bi fi Kennedy Japan camp. My husband's wife, anything I may put my child because I be na Ghana jollof for the home at Jim. Mo Muslim said deputy no me pata and pata. I send you kwam catch them. Say ni bro.
Je Dr. Mahmoud Bawumia ba obabe na ne ba beka. Je dey ready see no bia beko. Oh. Nemo. Hwema we. Edenyum na eba. Tia se entokwani ye bua famo so na mo ye bua si main road a. Mo manyame nkunkun kasa nkyira mo adwene. Se asue na mo de ba ne de. Anu ohye. Anu ohye. Because ye fa Bible na woni twa asiri ka wo. Ye me ka Bible ni keke. Ye ka Bible na ma me twa. Ma me twa ni twa asiri because teso aba. Siaso aba. Ati ase di mo mu ni na ado mu ba jimu fanti comedy mu di mo ba ebe hadwene. Me se minute na kasasa adobre o. E ma wo bi nkofre di eni ho. E ma ne meye ho. Mo na mo ye Christopher. Bible si gidi eni se di eni ho ye ma ne ye ho. Mo bi nkofre di eni ho. E ma ne meye ho. Mo ma ye nto aso ani ye to aso. Me call trip. Abra. Me Petru ye no. Ene eno achi kwadwo nso ababe kasa gire mu se ni nyina no eyotan hunu. Ti say nipa na o se me evu. Ai wo se me ne no. Ana ni munyam de kuta me na o ka se obeka ma. Se bia madofo asef mechi no. Me se we program o Kumasi. Akra de o ye no. We invite me. O pamcho men banko. First ka bla hu se papa fara desin. Eta atis on so attempts o panasem. O se fara desin panasem dia. And this time Kumasi de way na ba fada no. Ninkomba no. Ampampa me se madaji etuka akwase. Ekotra program na se e maye pone. Otunyum e ma mutu ska gunu so mo receive we e da ma so mensa. O ko nyame nhira. Ene se nipa na o se nyame nhira me makon program ma anye kapre. Se nyame ya fede waka sam be kan bia o se me evo. Zanetie. Enti mu amudi atem. A bia piaba e de kotage se kwadwo akobo MPP din minye MPP din film wan film no. E patonya politics ne mo fa politics to nchen. Ma menese wo MPP ni wo ka cha MPP for say wa obako mukwa musakwa pado nche dia solo bi ma obeja MPP tini yo minim se MPP F4 eni abrese omo san restore mo hu biem timi de eya futuo ana me de bae kome Ghana ni edia andis bako MPP beba MPP bako andis beba oman ye de etim minya politics yeta obi achi na ma futuo na me de ba se ye ma me ya MPP ni aga na fo ni anim no tiriyo we enta interview man fo ye nse and before ha se omo aba mo ye mfonso bia Ghana fonfon ba ni nche omo ye bibia mo fa nche na afi no omo nsambra back enka mum before na ma omo guso omo siesie omachi se na be ye be kama na party no asset ba fa no papa se afira sana mi hu moye ana obisu na machi ana wakakasa bia ensem fata eye bibia ebesai ese hwete enema na mo boabo no obisu hwete ebasa mbabre because papa adum chedu asore no enya MPP nkwa ne kwa asore no ana nya ndisi nkwa ne kwa asore no ana nya CPP nkwa ne kwa asore no ana nya freedom Jacob Caesar enkwa fa ne kwa asore no enya gumfo nkwa ne kwa asore e the whole Ghana for nyina ne kwa asore wo padu nchedu aho enipa more than 2 million nipa more than millions Ghana aboche fo nka ho enti amano for member p ene wa asore ho no and is for ho MPP for ho no CPP ho PNC ho amudos ana MPP ni bia trans
maame no wonim obi anim ene wo di atem okasetia saa solia Ghana fo nyina andi so bi obi akwaso ne bi maame sole etia saa ni pay abi fo so wasoro ho no ebasa o pese nipa o me abi fo so no o nyina ebe hwere afiri abi fo chi na se abi fo mpanfo na ma mo bobo mo nkrofo no na obi so hwetim eye futu cause abi before so be and is for be o mo do so ho en so bi attack papa we are end this ni na wo ye boroso ebe de na abi na wo na dwensa eye futu en tiske be ya ye kan se na be ya MPP no ebia mpanifo bi mo ben no ana ebia adofo be mo ben no ana ebia mo amudi atemi ana mo amudi matem mo ben no ma me wada no ma woni tua esese ye mpanifo na ma ye nya ebo mpa ese oman no adufo nyina sanka mum wantwi adedadam we mate ye nya esa pese ka bum back ti ebesre baby o ka kro no mane mama fon kakra because nipe guo no enya ndis fon kwa na wo ana nya bibi fon kwa na wo yanko fa bi so hobi en se yanko mu hobi no edo papa no na wudi na temo no ebedai ana mu lusi sa nipa boni bi anim entu obi amataki MPP ne bi obi amataki NDC ne bi ana obi amedi NDC ne bi atem ana me medi MPP for so atem tabi nemu de ma me ne ye na enyen na ye ka no and the same time mama no so ya MPP ni waka ba bia ese mo kwaso no a obeja aso no obeja MPP ahyem enti musum na ma papa de Japan nim omo woni na mu na mo mbokọ sa papa no ho no meja MPP amamo am si MPP ne nya maame ne dia MPP sha se MPP asante mamfo agitu mu no na maame no ohenfa wonu se nipa bi na ma obi firi MPP kwa NDC wonu se nipa bi ne ma NDC ni firi NDC kwa MPP nipa obi ne ma MP ho batan jodi MP achi ena ma MP ho batan jodi skani bi achi ena ma skani ho batan jodi star bi achi ena ma star bi ho be yen esanse e obi di machi nipa ne ba menchempo no nipa di machi tiate nipa no o kakasa ensen fata che nipa no ampa nipa na hume o ko nyina o we tulu lewe ahmaso we tulu na fese nipa na hasa betime abra enyemia nipa medie eya futu ana medere eba ani ntia mesabo ya papa doctor ko ti di ni se on edi enu to no di ntia e papa doctor ko ti ndi ba mu ni se on edi enu to no mebu no epanasem mabo ni shows more than 30 esopoto di ntia me bon papa na me na bo shows asopoto na adwuma na ode ba abontene ebo show man the whole Ghana back to back me kon na se ebu odi bume ye hia edi nkomo tumifu eno ye ne to since day one wa bra FM fo no mo obi no hia se ye eboni ti a medi matema nenti ana bia na me sanu mo kasa se be babua patwata se enu nti ana measurement wa metra se me kasa ti ya da bi never ne mo ye pa no o na ninko ne mo ne ja odan no won hwe na maame no on man at least
kasa bi nko homa no na wote ne maso me kai sa abra na panyini ba ku wo enje hono no kasa that time o kasa emane broso no papa timi enum kasa emane ba fom sanity cause sa ankoba sa na bia mesoma soma fidie ana mesoma bia meso kwete airtime baby na maje airtime apini patran so weke mosoma antaki ni pass masi abasa enfo doma enfa sudwe mo man ni mu and e foto when you say be sebe me be dia bi ni betem ana ndi sini betem never tabi e we so bi antoma we na de me say do abodampo na busu afa panasem do yale mpo da busuam no abontem fonfa na nya hwe no wo sombo wo na busuam tinie ti papa do nchedu en sombo mo wa ye de wo sombo mai en nani asef we panyini asir mu nyina entian trans emma sebe obi nkasa ntia papa do nchedu abonya na hwe en ye kan wasem enti mu a moyan people for sebe moyan people for binom a moyo mo kasa nwafo a masa se di atema mo drage asam no de bibi agbamu no me pa cho we munyai o kase we engose we o pa di matem me nso so because on so mbon sene me onyidi pan sene me adai tabi ti ba ya atende amudidi no se munyina mo pe MPP nkoso pe MPP mpanifo echina fo aba mo botui SNPP san sole enye ebiem na ebi otan nipa bi nyama MPP no munyina san back dia na munim sa we nyina ese emon fat MPP fomba no fat ska ye kampe boka se adofo a omuti omuna so adofo a ebi omuta mo no bibi se koso anyefe a omu ahwete no a omu se abo man no modwi san panimfo no ho adwomu epepati ni nkoso de a na wa wudi atem no jayon na fafra ma me se ma me odaroma woni tua se panimfo ya boka eiska se MPP nyina ensemble together na wo so ase didi nkofa atem no ti no ko dina atem ya MPP ni odi na atem pato wulu seni pan nipa wudi atem sebe nimba seni ba ye ebia ne ba MPP ni na wudi ni ba atem pato imagine ubenya no ebasa mo bua ne ma no no bi so hwitim et mo bua no na ma me ne hwitim ma me no so nya ma me ne ma bi enya ma me ne ma nipa to na ba ma MPP wo e pa so mutini ma me no ni vote ya ba akopɛ onu ntimma Ghana fon to aba ma MPP da ana ma me no onu ntimi ntrase en kasan convince youth ni se youth to aba ma MPP da tie youth na ba wi ase this time no wo bia ni papa ni mbone enne obi ncha bofa nyame obi anu nyame dada o wa akora na nyen na aponu nyame dada ente besre ti boni nim enti ma omudi atemu nyina mesre ana nipa akopa odne sine ni so otake no wonyai na hunya no nkosum tono nyum no onkosum pichi wo kwan no ntwe akra amre nyamu onso nya akra no dodo no so fasopoto awurade atase timme metiwei mani bring na say mabonyo medeba afia sister afia Schwarzenegger ebeya jatim denidi na ye hwede beboa ama opati also sebe odo no mbotimi sebe ama bibia koso kama na face no safa atasanyo no eye video na efroma me se na be ya December yi yibenya enwum ba ko a be hete Ghana for de besa na nanaba akora ya wote Dubai akora yi onzo nya bi kakere didi a one na no ya to odi mu di atem nyina no asase no wasafa atasa na wo di ase video na se tatem de ni ba na enum so ya de abakakra
There's a question, do for confu. Who come in as a enemy? Aiden, a fear Schwarzenegger, sister fear, a lawyer for MP. I don't know. What shall see a fire and you know a video, and mammy, Atasa. It's the biggest song of the year 2025. But hit it from this month year to 2026 December. Still connect and engage them. It's no. Mom attacking you now, or attacking me. Now the name of Asaka, and you started the Atasa. Lewin featuring Mufti. Miss Master Guys in a book beating. Be featured Mufti. Powerful song. You should come home. In trending more. Nanaba, what shall see you come on and you went to me more. I just say, it's no, Namia don't. Na yegusu yakwe enimi yakwe enimi nyame yakwe enimi yakwe enimi yebobra kwe enimi nyame adom bre na obi anokotia opanyini bi a ebi o ma osika didi na oba bontene bedi atema onyankopon keso na bre nyanko bi yekoso yi na obi osori tia osofo afiso panasem nam no so asabi aboawo na ya oye na bakasa obontena onyam bakasa ho nyam bre no bi bedi ubuso ni betem na ehwe na babate bakasa ansa wonyam ho it is still the same no me de woni tuase na emwa mma no nkom widiem na matime de asu na satire de mi mu bi ni matema me na nworo ho da aba abrawan kasa kra na mokra bu no wa dwendwen da so me de bibia nam so bibia nam so bibia nam so opa di matema de nche because odi watem koso ba fom de nyaminti mo so chewo onyaminti nyamehira me chewo onyaminti yebumisino onyaminti adofo hira me sino onyaminti nipa hima do sino onyaminti nipa nyamesema do ne di mo esino nti no munyae ni bire no ntonche na mon hya ase mfa nwom no enye video sister afia Schwarzenegger emfi ne nkosi wachina na wasane me Atasa video awusia ensamo no na mabɔ ne tofa makuruchire di abere wo kasafidie yi eso na yebekɔ so nso de ani adi ensam na chidi yebetofo bia na yebedwete ho de abere wo firi kadoji wo kasafidie yi eso anase channel isu mesew se ene da wo ba no subscribe wa share wa comment afri bia bia wo hwe firi na abusia na tumi akoso akɔ nanim ye fra me dan Kwesi Prince nyame yadoma da se ne bi mi bi di ahye mu makra